cha akusumlilo ngo ansotho umlilo lojwayelekile senotha umlilo kamoya elokuyela nawo emakhaya ubumnyama buyobaleka ezimalini ubumnyama buyobaleka emabhizinisini ubumnyama buyodeda nabantwana bethu ubumnyama buyodeda kwefamily yonke ningalwisile ngalento engiyikhiphe noma bethe etsonga uThixo sokulela ubumnyama buyodeda ubumnyama buyobaleka uhamba manje nalokho unabantu abakhanyisa ikhandlela elimnyama babiza igama lakho ukuthi izinto zibe mnyama mina ngikhanyisa ikhandlela elibomvu yomela ukuthi izinto zakho zivuleke zibe mhlophe lola kanje isandla sakho khuluma emva kwakho ithi namhlanje egameni likaJesu masikhanye izinto zey'ngane zami zabazukulu bakhe mazikhanye izinto zami iy'mali zami ezithumisiwe ezibanjiwe ezivaliwe iyakhanyisa ziyabuya indlela ezakini siyayibona ngisho imali iyabuya empilweni yami Baba onamandla ngiyababusisa ukukhanya ukuthumela phezu kwamakhaya wabo okukhanya ukuthumela phezu kwempilo zabo okukhanya ukuthumela phezu kwey'ngane zabo bakukhanye nje bakukhanye bangasebenzi kathole umsebenzi bakukhanye nje baholele bakukhanye nje kuhambe kahle konke bakukhanye nje baphinde ube nokuthi bakukhanye abafuna ukwakha kwakheke bakukhanye nje abafuna imizi babe nemizi bakukhanye nje abanezimali ezilindile azifike bakukhanye nje ebadlala Moses amen inhlabathi yakho awubayibani inhlabathi manje namhlanje labalekhayo lapho kuzwakala imali ayigcwale ukuthi naseyidalile kunamabheka kanti bezihlathela ngale khoyi egameni likaJesu.